Ukitaka kuyafurahia maisha huwezi jue kanuni tu. Watu wote ambao wanazijua kanuni fulani hao ndio ambao wanafanya mambo yao hata bila kustruggle sana. Tuna struggle sio kwa sababu hatuna akili, tuna struggle sio kwa sababu hatuna uwezo, tuna struggle sio kwa sababu sisi ni mambumbumbu. Hapana, ni kwa sababu kuna kanuni fulani hatuzijui. Maisha ni kanuni na kanuni ndio maisha yenyewe. Hivi unajua hata wewe ni product ya kanuni. Mwanaume mmoja alikaa akasemaje, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Hiyo ni kanuni. Kabla mtu hajafanyika physical, alianza kwanza kuwa kanuni. Kwa hiyo ukiona mtu anadharau kanuni fulani, huyo mtu haelewi nini maana ya kanuni, kwa sababu kanuni ndio inaozalisha vitu vitokee. Ukiona mtu ametatua swali la hesabu kwa kanuni fulani, alafu anaamini kuwa kanuni ndio imempa majibu haelewi. Kabla ya jibu kutokea, kanuni ndio iliyotengeneza swali. Kama ulikuwa hujui, kanuni ndio inayotengeneza swali, na lile swali huwezi kulitatua bila kuapply kanuni fulani. Kwa hiyo kanuni ndio ambayo inaleta majibu, lakini kabla ya majibu kanuni ilianza kutengeneza swali.